Botaronte fora? Que va, cheguei tarde e a de inglés non me deixa entrar. A min tampouco. É o profe de garda? Saiu. Eu cheguei tarde adrede, non me apetece ter clase. Por que chegaches co curso empezado? Ah, familia. Paseime moito contigo. Home, chamáchesme marica e a verdade é que non sei de onde o sacas. Eu tamén. Xa sei. Como fixaches para sair do armario? Non fagas nada, Bruno. Se espontáneo, se ves un tío que está cachondo e ten bo cu, pois dilo. E a xente enténdete de seguida. Non anuncies con megáfono que és gay, non fai falta. Ti que fixaches? Perla. É que non fagas nada. Teste que sentir libre. E dicir o que che dé a gana. Ti non penses nos demais. Ti pensa en ti. Mira, sabes que pasa, Bruno? Que no fondo todos somos lo mesmo, aínda non sendo iguais. Ou non? Mira, aceptar que un é gay é como eses días de primavera, sabes? Que tes como unha sensación, que notas como unha calor, sabes? E tes gana de respirar aire puro, de chamar a los amigos, de te enamorares, de teres unha aventura intensa e de foderes moito. Iso é importante. E para ti hoxe comeza a primavera. E iso é de puta madre. Dime, que che gustaría facer? Sí, claro. Hainos que ter ben controlados, que senón logo se desgobernan. Ya no les queda nada, les quitaron todo atisbo de color. Les robaron las palabras, les hundieron bajo el agua, destrozaron su talento arrollador. Lo que no imaginaban es que alguno conservara el corazón. Los trocitos de esteroides pequeños escapan del high de mi amor. Los chicos hoy saltarán a la pista y arrasarán porque ya no tienen miedo a gritar, como si fuera el último día, como si el gol de anoche fuera resucitar. Ya no les puedo porque los tabiques se empiezan. ¡Woohoo!